Bago pa gani itong 2023, 24 naman dayon, grabe kapaspas sa panahon. Usara akong punto ani, dapat karon na mismo, mubuhat tag saktong desisyon sa kinabuhi. Di na nato sayangan ang atong oras, kay paspas kaayo. Dali rang nawala, unya wa patay na buhat. Di na pa jud nato mabalik. Munang kinahanglan, nga buhata ang importanteng mga butang. Number 1, unaha imong pamilya. Ay sobrang subsub sa trabaho. Kaysa tinuod lang, kung mamatay kag tinarbaho, dali ra kay kang maalisdan. Unya ang imong pamilya ang mag-anto sa kasakit. Bisan pag toxic na imong pamilya, pero naa jud na sila'y kaluoy nimo. Kung unsay mahitabo nimo, sila ang imong maduulan perme, dili imong amo o mga barkada. Always take care of your family, no matter what. Ay ibaylo imong pamilya sa mga taong di ka sure kung maatiman ba ka. Always respect your family no matter what. Because friends come and go, but family is forever. Number 2, tagaig bili imong tinuod nga higala. Timani akong giingon ha, tinuod nga higala. Dili tong mga peke, pagbantay jud, kay dili tanang nikuyog nimo o nakastorya nimo, kay tinuod sa imo. Ang tinuod nga higala, kay masaligan ug maduulan. Nga ba kay mga higala nga maduulan nimo kung magulanon ka? Bisan pag komportable na kasi imong pamilya, pero di jud nato malimod nga nanginahanglan tag mga higala nga maduulan. Friends are the people that we learn from, that we laugh with, and turn to for support and advice when things get tough. Kung wala sila, kulang pud ang atong kalipay. Kung nangita kag tinuod nga higala, dapat magmatidud-anon pud ka. Dili pwede nga mangita kag maayong higala, nya peke pud imong pagkataw. Number 3, unaha ang misyon nimo. Unsa man jud misyon nimo sa imong kinabuhi? Daghan na kaayog nilabay nga panahon, pero wa paghapon ka kabalo kung unsay misyon nimo. Your life missions are priorities that give you meaning and happiness. These are what make you live beyond being successful, but also work on something significant in life. Unsa man jud gusto nimong mahitabo sa imong kinabuhi? Define your mission statement and identify things you need to do to accomplish your purpose in life. Kung kabalo na ka sa imong misyon, buhata diretso ang angay buhaton. Kung naa kay buluhaton nga makasamok sa imong misyon, ay nagbuhata. Ay sayang imong panahon sa mga butang way pulos. Number 4, atiman na imong panglawas. Importante imong mental health o physical health. Dapat himsog ka. Di ka magmalipayon kung sige ra kag sakit. Bad health robs you of happiness and reduces your overall productivity. Kung himsog ka, mauni mahitabo nimo. Makahuna-huna kag sakto. Lami imong tulog, nindot imong mood, kusgan ka, mutaas imong confidence. Kanang 5 nga akong giingon, wa na ipulos kung negatibong naapektuhan imong panglawas. Mao nang perming atiman na imong panglawas. Pagmatngon kung unsa gipang kaon nimo, kay mo epekto ra ba jud na sa panglawas. Buhatan ni para ma-improve imong panglawas. Kaon og mga sustansyadong mga pagkaon. Pag-exercise permi, bahalag na ara ka kilid sa balay. Tulog og sayo. Inom permi og tubig. Ug syempre, ay kalimtig atiman imong emosyon. Kay kini bang emosyon, basta mao ni matandog, hugno jud na imong lawas. Mo nang ay kalimti ang imong emosyon, kay konektado na sa imong lawas. Number 5, tagaig oras imong hinigugma. Nahisgutan na nato ang pamilya o higala. Karon ay kalimti imong partner, imong bana o asawa. Ay silang ibaylo sa uban nimong gikabisihan. Samot na nga giuna nimong kwarta. Here's the thing, money itself should not be a priority in life. Di man basihan kung secured na ba ang imong kinabuhi. Nasulod lang na sa atong unahuna, kay mao man na ang atong nakita sa kalibutan. Tungod sa pagpangagpas nato sa kwarta, nawad-an na tag panahon nila. Pero amo ko niingon, nga di jud kinahanglan ang kwarta. Tinuod nga nanginahanglan tag kwarta para mabuhi ta. Pero ay pud itanom sa imong utok nga kwarta ang solusyon sa tanang problema. Don't let it become your sole focus. Number 6, self-improvement. Sa kinabuhi nato, real talk lang, duha ang atong maatubang. Mamatay tang magulanon o mamatay tang malipayon. Siyempre pilion jud nato ang happy ending. Di man nato matag-an kung unsa jud ang atong ending, pero at least gipili natong magmalipayon ta sa atong katapusan. Nganong giapil ko ni Gisgot? Kay para makatuna nimo, nga mintras buhi pa ka karon, kinahanglan nimong mulihok para mag-improve imong kaugalingon, para ma-improve imong kinabuhi. Daghan magpaagi para ma-improve. Kung balik-balik ra imong ginahimo kada adlaw, balik-balik ra pud ang resulta. Boring ang kinabuhi kung why improvement. If ever you are feeling bored with life, you are probably in need of a new mental challenge. Number 7, kalingawan. Dili tong kalingawan nga kalibutanon ha. Na may kalingawan nga dili supak sa Dios. Wata na buhi aning kalibutana para lang mag-antos. Usay mag-antos ta. Pero naman to'y panahon nga nalingaw ta, di ba?
So make enjoying every day a priority. Natural na kaayo nga ma-down ta sa kinabuhi. Pero di ta mag-focus dira kay maluya ta. Just try to see the beauty in every day. Kalimtisan ang mga material nga butang. Pag-focus sa mga butang nga makapalipay nimo.